ungavuki yentile mistake enjengaleyo lo ukuthi udelwe la yabo na utalwa la uphinze futhi ukubuthenga ekhaya samwe gola labo makhelwane wakho bakaduzane le ukuthi ukhule phasi kwabo ngapha bakubukile usaqala safaka iphampasi kube le reyila ngesikhathi etemareyila yabona so wena njani uyaphila uyakhula after that then uthenga ekhaya uthenga imova yakho uhlala khona laphana yabona njani. It's a big mistake into enjengaleyo or ethi ulungise ekhaya yini vele sekusele wena vele yokinto ibukele nawe yabona. I big mistake into leyo uvamise kufa kwesimo lesinjengaleso noma kayinakanga. Kuna nasimo sokuthi ukhumbule lesikhathi wena usakhula ne ulethi insanga takho lelo khule nato tinsanga asisho ukuthi umuntu lolingana naye nangabe kumbe nga32 mina akusho ukuthi insanga yami nje uzi32 nemuntu ona37 insanga yami nemuntu ona35 years insanga yami nemuntu ona25 insanga yami ngancishe le age yahambisana so konke lokukhula sikubukile uyabona njani sekunala labakhulu kuwe yabo kuzondana kusukuba kunini uma uqala kuphusha kakhulu utimele o sisho ukuthi imele sisho ukuthi sile uyaphusha business in wise uya disebenlela kumfundzini ngakho futhi kube yasebenza uqashe khona nifana lento nje kubona as long une income bakubona ukuthi no lona uyiphilela kamnandi yabo uyozondwa abantu abaningi longakazi wabela lutho ngalona awadi ukuthi into lenje ngale ayendiwa wakhi esikomo sakho lokhule khona. Number 1 uthi na ukhulu umfana uyaqala kusoma nathi ikomo la uhlala khona ngathi uqakhatha ukujola jola uyajola yabo ujole nabantu bangu ujole abantu bangu ujole yabo bomakhelwane bonke labantu laba wathi lutho wena ukuthi labo makhelwane okengenteka nje umuntu nje anamsamo ukuteka nje yathi ishushela nje ifana nje abantu bancane ngiyajola lokho ukuthi uma adolescent stage ngiyajola yabona lento leyo phambili kuba i-hatred lekhulu kakhulu. Angeke i-hatred na usabhisi njola mzana nalo makhelwane lona ubukele nalo ubukele good hatred lapho. I-hatred icala lesikhathi wena so uqala so utimele so uthengile kube stand kuphi la qeleni la khaya kube kuna 5 makhaya le6 bebathengisa bona wathenga usuyalithuna sona imova takho awusababuki labo gele bonke lebo wena njani bojola nawo sawunemuntu wakho lo focus kuye laba awusababoni ngavela sikomo so wathi into eziningi tabo usudlulele yabo le jaba bokuzonda nokufa kwakho kulula yitsa takho lethu ngabe bayi7 yitsa takho to yi7 lethu it is serious sekuna lekitsa ukuthi nalabatali lekwakajoli khona bebavele babukelele kuwe uthi phela lesikhathi sakhula bebakakuboni nalabatali nalabantu bebakuboni sekwabona sebafisa ngathi ungathandzana uteke abantwana babo bokuzonda labatali ngoba wena awusatekanga umfana wakhe loyo mdali loyo uteke umuntu oqhambeka yili awubaboni shothi lo mfana nomfato wakho loyo uqhamuka le utothatha sikwa sebantu babo bokuzonda lokuthi awukabe lilutho labantu involvement yakho nato lewe disappoint ukuthi uyathi involvement yakho notiva manje lese ngiyastrela ngeke ushulele lesikhathi noma angalona wena tilo labanye ba group or uthatha group yabo le njalo uyanatha uphumile abantu bana ngeke uzomthenga mfana njalo kubona indifana le kubona angithi ubuka yena ngakho ronda 1 yabona wabanaye imali manifest ukuthi uthathene naye sitha sakho buye futhi labantwana labanye ushothi wena nyalo usitha labatali balo bantwana bojola nabo bakwathi ukuthathana baba labatali babo ithatha akho letikhulu uphinde futhi again ubuyele kuphi ubuyele tukwala ungakazi wathandana khona nabo bebavese babukile kuwe ukuthi phela abantu bethu uma lo mfana nami angathatha lapha uyabika ukuthi uphilila kamnanzi abe kurathi nje manje kusho ukuthi nongachazi ukwenza ukuthi okerathi impana kunekhala lakhe ukuthi kuphi yabona impana nami wathwatha yabona njani sibonke abatali bakufisa lokho bokuzonda bonke labantu lapho then uphinde futhi labantu lofunze nabo kufunza naye umuntu asisho ukuthi ufunzela sisho ukuthi eklasini eli1 kumbe esikolweni esi1 kufunza sisho le generation yenu
njengokuthi kuqala igrade iqala ka grade 8 grade 8 grade 9 grade 10 grade 11 grade 12 yabo i-secondary leyo. Labantwana bonke labo basekasi lakho bangena leso sikolo leso, laba bangena lesinye, laba bangena lesinye, bangena lesinye. Mara lokho sala bona nibuya nibuyanza wonye. Sisho ukuthi nifunze nonke sisho lokho. Nihambe ngegeneration le-1. Nangabe labantwana labo bangakaphumeleli, bokuzonda bonke labantwana labo. Ingani wena sowuhlukile kunabo, abakhoni ukumanage standards zakho. Awusengabe lutho nakunye the main fact ukuthi nikhule nonke, kukhula nonke sisho ukuthi nikhule nzawonye, nafunza nzawonye. Uyakubona, ufunza nzawonye isikole noma ngabe tiku simayibuye semanje sive sebongane yabona njalo nje lama secondary nje uyabona into efana nawathi secondary sakwani lohlala khona uyabona. So ubese niyazondana ngezinto ezinjalo ngoba le generation yonke bena njani beyibukile bangaboni but nyalo sebakubona soyanguwo setulu yabo. Nangabe bayi50 labantwana besikolo sakho leso kumbe bayi100 and something labo abantwana la when yaphumelela uyi1 uyabo. Nangabe uyi1 bayi100 chotho wonyanya 99 yabantwana plus batali itulo. So ngeke lofuna ukuthi ibone lento nangabe uqala kufuna stand ungadlaleli ukufuna stand la ukhule khona. Ubuye futhi bosazonda ngomake bantu okhule nabo into blosazana nabo. So uyozonda ngomakhelwane. Phela wena nathi wakhakhale lidle uhamba ngemova babe bani lapha akanamova uhamba ngogibela ibhasi. Akumchaza uma wena umncane uthenga imova uthi wena bese athi njani utawuvuma yebo mfana namba lenhlitiyo ithi uyahlanya lo. So ngito into lofuna utati leto ukuthi lokuzondana kuba kuningi kakhulu njalo ngoba nini nikhanga amasanti othela lekhaya kumbe ekhalakho uyako ubhizi so wakhamba ithanga la so yathuna hey yakuseright lo ngifuna iflat designer so yabona njalo bamwele deliver mhlabathi bayamthiye kasibani bakwata kakhulu. Ngiyizino njalo le hatred iba iningi njalo wena leso sikhathi leso awuboni lutho uthi la isekasi uyabona. Nini na wafunda abantu bathi ubhizi bagcwala kungani yabona impilo zabo ukuthi abantu abasikhule sonke mara esana angeke ize kubhizi lamajika lawo athi ugcwala lapha kimi yabona. Nini bathi bese bakutshontshela kuba lula ukuthi nje bathi impilo zakho uyabona njalo kungasho kuphana yabona bafuna na ubhizi ngoba bakuthanze kakhulu kube umuntu lobhizi na ushayela inkwari lapha kuwe kuyosiwa uyabona njalo bayathi uthekile tshwaka umalini bagcwele lapha uyabona. Lapho ngiyona labayifunako. But wakhatha yonke lento leyo because une future letsithe lofuna ukuphokophela lofisa ukuthi wena ukufeze. Bokuzonda ngathi kumbe wake womona lo muntu uyatitshela lona akabathi bantu lona utophela stofana ngena sena into njalo kungapheli stofana sola kupheli solo uyaphusha ngila kungena khona kubulala. Ngoba bazama sometimes ukuthi umuntu azame maybe angithi ukuthi nemuntu wakho leyo umuntu wakho loyo naye uthi thandzele kuwe uyakuthanza ukubukile kubona angakubhayizisi yonke leyo osuku uthi uyakuthanza akubukele leso no nayo le future yakhe la ifisako. Bozonda kwasana nalomuntu wakho ingana akakhona ihlala nalabantu labomakhelwane anzinze afike lapha kubokhalwane besimakhili bani ngiyashoda ngani bakhuluma ile njalo akhalakhale inini yabona. Tokwe iphinde letindo lihlupha amantombazane yini yabona nyalo phela kufanele ukuthi esesikhathi bantu uyakuzwa kuzodwa ukuthi wena akakazi wakubona neboyfriend yalo ukuthi unemuntu wakho angakuboni nalomnye umuntu uyabona njalo shothi uyabona ukuthi wena uright shothi ubona bena lokho wrong wena ngoyo into lalona yabo bazodwa abantu ukuthi wena abakaze bakubona ujolela umuntu wakho ngeke bakuthanze bakufuna nangabe wena utokhona kujola umuntu wakho batokhona kuronda nawe nabahamba bona tshwala bahambe bona nawe phambili nathi kube mnanzi nambile nini uthe wena ngitshonjele ebheki uthathe 1000 endlini uyabona lapho 100% ngiyothathana kakhulu. But uma wena ungateli konke into letho une focus ukuthi okay mina ngifisa lokhu nalokhu uyabona. So lethi njengalento tikwenda bakuzonde kwasana ungeke even uqhamuka ungabandi labantu ingani uqhamuka leyo qhamuka khona. Number 1 batali balabanye abantwana bafisa ukuthi ubantwana nabo kube bathethwe nguwe wadeka bona.
bafana kumbe amantombazane lokhule nabo bonke bayanyanye ngoba wena awuphumelele bona bakaphumeleli bokuzonda. Na ukhawa ngemova ngeke ubagibelise ukuthi buyantu makhelwane nonke buyagibela nyanga kumbe thengelo usigibela samethi aronda sonke bona. Bokunyanya ukhamba ngemova uvale amafastela nawuvale amafastela nawuvulile bathi uyavula ufuna kubona nawuvalile uyavala ufuna ama icons ngoba sinama icon kude loku right loyo kwenda. So i-negativity yokuthi wakhe la ukhule khona uvamise kufa esikhathini esiningi awubulawa ukuthi khona nangabe ukwendile lokho wrong ubulawa because kunesimo lokhona kusibudlula labona lokhule nabo bangakhona ukusidlula solo babuke ndzawonye egcineni bakuzonde like nobody's business utibone nawe ngathi esanathi mina shothi kube ngebhathi usukungana bhathi usukwakhe ikhaya into wenzawo le wrong. So focus always la ukhule ngakhona awenze ngakhona la ukhule ngakhona uma nangabe nithandzene kumwebhuti nasisi nifuna kutekana kumbe nabo esinabona ukuthi uright yena muvani kumuva kwenu ukhumbule labantu bonke laba nangabe nitekene ndzawonye banibona ukuthi aniyathandana ku serious mithi kulula bayisebenzise ukuthi into tendinga noma ngabe nithi nizama ingalungi lethi la izathi ilungi ngoba nina nikhona athi ilungi ngoba labantu bathi lokuningi wakho this is noma uyaphuma yabaya usitokhola udweba la nawe badweba ba strong imithi yabo bakhona kudweba bathi lethi nifana lokho timosheke into takho letiningi yabona. So sisho kuthini vula amehlo always na umuntu na wena tilo ungadlaleli ekwakheni na ukhule khona utomoshela kuletiningi ngoba usilethe na uthenga imofa bakunyana ukhamba necross noma unamofa ya uthakale mabhala amaningi ngoba hey thina sikhona bantwana lethi basikhomba ngamabobu namaplastic abo wrong. Ukasha munda unamova kutolayisha ngakhelwa lento ngidanga ukuthi ngithenga icross lapha ekuphi kubhelikazi kumbe emoyeni yabona ngiyathenga kufuna endlini yabona lelo kashe munda ngoba thina sikhona ukasha abantu yabona kude into loto yenda le right kwemuntu lokhule naye tothi tandile tinyuwane nonke niyafika nalo ukhamba la thamba khona ufuna kwenda kude lo wathi lo munye ukuthi mina ngichamka lapha bengiyini benginobali ekhabe bangasiboni kumbe bozibani babe bahluleka mina ngathi khona kukhweshe eceleni nabo ngoba ukhuphule kanti likhula kunebangani lokukhwesha kubo yakubona usho ukuthi abangani abanabo mina ngenza khona iphila ngabo ngoba lempilo le bayiphilako iyabhetha kakhulu yakubona. So ngiyethi into kanjani ukhatheke yabo bokuzodwa bonke labantu lokhule nabo ungani wena awusaba benefitisi lutho wena sowutenda nguwe hayi ukuthi utenda nguwe nethi problem ukuthi unetifiso letiningi empilo yakho bathi bona letifiso lathi bahlandi babona ngathi wena uyaditshela ngoba wena sowukhona kwenda lokusona bona labangakukhona netinto leti wrong na ufuna ukuthi uyatiyekela ngabe khona ufuna ukutiyekela wathi thanzi benibhizi ndirona nebangani ukubona ukuthi lo mina nguthatha yabo bathi no lona sowubona ukuthi like umuntu obhadi yabona so yasebenza ngasasathi inini angeke nangisebenza ngithi mina umuntu okwadi yabo usibona sikho ufuna ilungiseke lapho ngoba sikhule sonke ayikuthi mina ngoba yasebenza angikwadi mina ngiyasebenza kanti hlethi sonke bengingana ukuthi idzingo ukuthi vele bengingakhoni ukumaintaina like idzingo tami but nami sasamlele imali njengoba satana simangani ngathi ngiyifumbe nini kuthi into oyifeza ngalala sinebantwana kuthi abantu bami labantu ukubenefita that is the reason ukhanze abantu bangahlali bonke nawubona amasebenza hayi ukuthi uyatitshela inkinga nibaningi nebangani nawe besiyithenga ngeke ngikhona ukunipleasure nonke ngihola 10,000 rand mina uyabona nangola 10,000 rand mina ngizofuna ukuthenga ngizofuna ukuthenga yabona njalo so la ngithatha le mali le 10,000 wami ngifumba la kimi uyabona lo 10,000 wami loyo kuthi nomuntu oyenda yabo shothi mina ngiyosolo ukugcizelela emuva yabona njalo. So nangabe umuvile uyohlala phambili ngila ukhona kwenda khona dokwethu ngoba bonke labantu labaqhamukayo batela ngenzawo le ngoba banetifiso ukuthi sifiso kuba nemakhaya sifisa kulungisa lo ngiyalo makhelana ufaka pavement mali makhelana lo bengafa mthamo ngithangala lo uyarofa lo kudeliver ini lo ushaye ama flying yini into leta mkhodo yini ma butterfly into leta butterfly ndona hey mina shaye squash dark hayi mina ngithanda iflat roofing you understand ngeke into leta ukuthi labantu labo bonke babhizi uyabona but nangabe ukhulile benzawo le bonke labantu lokhulu nabo bahlahlele wena amehlo bokuzodwa ngakhulu
Ngiyabonga bafowethu ukuthi nibukele kakhulu. Le nkulumo le yinhle kakhulu.